Nukwezi ko kwibutsa amasezerano. Ni mwezi wa kulipisha ahadi. Hallelujah. Amen. Ninde afisa amasezerano yasezeranye n'Imana? Nani ana agano ambao ameagania na Mungu? Mbona ari bake gusa batagira amasezerano. Naona ni wachache hawana agano. Ninde afisa amasezerano atarashika kugeza uno munsi? Nani ana agano ambalo halijatimia mpaka leo? Twibutse rero kuno kwezi ko kwibutsa. Tukumbushe sasa mwezi huu ni mwezi wa kukumbusha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa Mungu twarizi jambo rivuga ngo iki? Zimashe tumejifundisha neno linasemaje? Kwa Mungu twize. Zimashe tumejifundisha. Abo nibo bakenewe kugira ngo ushike ku masezerano yawe. Hao ndio wanahitajika kusema ufikie kwenye agano lako. Ijambo ryo kwa Mungu ryari rirura. Neno la Zimashe ilikuwa kama vile lichungu. Bakavyonzi ko aribo bakenewe kugira ngo ushike ku masezerano yawe. Kwamba wale maadui zako ndio wanahitajika kusema ufike kwenye agano zako. Uyu munsi rero leo turaza kwiga gukuraho ibyazibiye amasezerano yawe. Tutakwenda kujifundisha kuondoa vile ambavyo vimeviziwia agano lako. Uno munsi tuza kuvugana bike muri ivyo. Leo tutazungumza vichache ndani ya hivyo. Bike muri ivyo byazibiye amasezerano yawe. Vichache mwa hivyo ambavyo vimezuia agano lako lisifike. Nyemerera mvuge bibiri vyonyene. Nikubalie leo nizungumze viwili tu. Icambere chazibiye amasezerano yawe. Cha kwanza kimezuia agano lako ama ahadi zako n'abantu. Ni wanadamu. Ica kabiri cyahagaritse amasezerano cyangwa chazibiye amasezerano yawe. Cha pili kimesimamisha agano lako ama ahadi yako ni wewe ubwawe. Ni binafsi wewe peke yako. Hallelujah. Amen. Uno munsi twashaka kuvuga abantu. Leo tunaweza kusema watu. Mugabo umwanya utadukundiye. Lakini muda ukitukubalia. Umwanya utadukundiye. Kama muda utukubali. Ivyo wewe byatumye biva kuri wewe toca tuvyiga ku ndwi kurikira. Yale yamesababisha na wewe tutaiga Dimashi ijayo. Ariko bikunze. Lakini kiwezekana tunaweza kuyasema leo. Abantu nabuzi. Wanadamu hujui hajui. Watu. Abantu. Wanadamu. Aba bantu. Wanadamu naona. Bameze ngo mwicaranye. Wako sawa, wako kama vile yeye ambao umeketi pamoja. Hapana kama wewe. Wewe uri mwiza. Wewe mzuri sana. Mugabo ngo mwicaranye. Lakini yeye ambao umeketi pamoja. Abantu bujya barazibira amasezerano y'abantu. Watu wanaziwia agano la mtu ama ahadi za mtu. Narigeze gutangara nari nkiri umujene muto. Niliwahi kushangaa ningali garso mdogo. Bambwira abamama babiri. Wakaniambia wamama wawili. Bama bisonzesha. Wanakuwa wanafunga. Kugira ngo bazibira amasezerano yanaka na yanaka. Ili waziwie agano la fulani ama la fulani. Bumvise ngo nakimani musezerani ibi. Wakisikia fulani Mungu amemuahidi hivi. Mugishinga chuko nawe yofata amasengesho Imana musezerane nawe ibindi. Mahali pa kukamata naye maombi ili Mungu naye amtimizie mengine. Ahubwo akagira 3 jours secs. Mbali anafunga mafungo ya siku 3. Imisi 3. Siku 3. Yugaye kabisa. Anasimaliza kabisa. Atajya tanywa. Hanywi hali. Azibira ngo amasezerano yanaka ntazashika. Anaziwia agano la fulani eti lisitimie. Uyo ntahataniye n'umurozi. Uyo si tofauti na mchawi. Wongo kweli. Kweli hiyo. Mbwire wo muri kumari nawe usanga nawe ari uko. Ambia mwenzako labda na wewe utakuta ni hivyo. Akazana ibitsitaza. Analeta vikwazo. Akazana ibizibira. Analeta viziwizi. Kugira ngo udashika ku masezerano yawe. Ili usifike kwenye ahadi zako. Ariko uno munsi turaza kumenagura. Lakini leo tutavunja. Kandi uraza gushika ku masezerano yawe. Tena utafika kwenye ahadi zako. Abantu nubazi. Wanadamu huwajui. Bambaze je ndabazi. Ni swali mimi najua. Je ndabazi. Mimi nawajua. Abantu. Wanadamu. Navuze ni ku myaka mvise. Nilisema kwa umri ambao ninao. Je no cira umugana batamu. Mimi naweza katia hadithi wazee wa Kongwe. Kwa ibintu byinshi maze kubona. Maana ni mengi nimeshayaona. N'abatama benshi batarabona. Hata wazee wa Kongo wajawahi kuona. Nabonye mu bantu. Nimeona ndani ya wanadamu. Abantu. Wanadamu. Abazungu bo bararengeje urugero. Wazungu wao ni zaidi. Baraheba bakagira mariage n'imbwa ngo kugira ngo ntabane n'umuntu. Wanafunga ndoa na mbwa ili asiishi na mwanadamu mwenzake. Weruka yari umudamu nabonye yagize mariage n'igipupe. Siku zinaisha nimeona mama amefunga ndoa pamoja na jua kipupe. Gipopi. Kipopi.
Gipopi. Kipopi hicho Ego baragira mariage pipi. kabisa akalizika akafanya ndoa. Wanenda wanakabatana Ngokugira ngo ntabane n'abantu ngo bameze nabi. Ili ngwasiishi na wanadamu wani wabaya. Tutegereza kubana nabo kandi tukamenagura. Lakini ni lazima tuishi nao na tena tuvunje. Kandi ivyo bakora bibi. Na yale wanatenda mabaya. Bamenye ko tubizi. Wajue kwamba tunayajua. Kandi turabiturira. Na tunayaunguza. Kandi nacho bazoshikako. Hiyo ni kweli na hawatafika kwenye malengo. Amen. Maana Bwana yuko pamoja na wewe. Bwana yuko pamoja na wewe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Munyemere dusome inkuru ya Samson. Munikubalie tusome habari za Samson. Mugabo tuza kuisomako yose. Na hatutaisoma yote. Tuisomako agace. Tutasoma kipande tu. Hallelujah. Amen. Dusoma Abacamanza 15 ku 13. Waamuzi 15:13. Abacamanza 15:13. Mwabonye. Waamuzi 15:13. Turasoma mu izina rya Yesu. Baramwishura batoya turakuboha gusa tubagushikirize ariko twebwe ubwacu ntitukwica nuko bamubohesha imigozi misha ibiri bamukura muri ico gitandara baramudugana. Imana idufashe cyane. Iyi nkuru urashaka kuba udatahura neza kubera taravuga yariyo. Labda habari hii hauelewi vizuri kwa sababu hatujaitafsiri. Yari Samsoni. Ilikuwa ni Samson. Yarafise amasezerano n'Imana. Alikuwa na ahadi na Mungu ama agano na Mungu. Uhereye kuri se. Kuanzia kwa babake. Se na nyina nibo bavyeretswe. Babake na mamake wamefunuliwa. Bazovyara umunaziri. Kwamba watamzaa mnaziri. Yitwa Samsoni. Anaitwa Samson. Ko ari wazotangura kurokora Abisirayeli. Kwamba ndiye ataanza kukomboa wana wa Israeli. Abakura maboko ya Filistia. Ya Wafilistia. Hallelujah. Amen. Maze Samson arakura. Samson akakoma. Ageze mu bigero. Alipofika kwenye umri fulani. Akashima umukobwa wa Filistia kandi. Akapenda binti wa Filistia. Baba Palestina murazi ko bagwana kugeza uno munsi. Mnajua kwamba wa Filistia mpaka hivi wanapigana. Bariko baragwana Abisirayeli kugeza uno munsi. Wako wanapigana na Israeli mpaka leo. Maze Sen Manoa aramubaza ati kubera iki washimye mu ntakebwa? Manoa akamswali kwa nini umechagua kupitia hawa? Samson avuga ngo niwe nashimye niwe nagomwe. Akasema Samson akajibu kwamba nimempenda huyu. Mu munsi umwe siku moja agiye gusaba umukobwa. Alipenda kwamba binti. Si Delila yabaye umugore agira kabiri. Si Delila mbali Delila kwa mke wa pili. Hama amushimye. Alipompenda. Iyo nkuru ngerageje kwinyarutsa. Nikijaribu kufanya habari kwa acabaha igisokozo. Wakampatia akawapatia hadithi. Samson aliwapatia hadithi. Abaye ico kitendawili. Alipowapatia kitendawili. Bacha barakinanirwa. Wakashindwa. Bakinaniwe. Waliposhindwa. Wa mugore arazana mubembeleza. Ule mke akakuja kambembeleza. Samson yari umuntu ari faible cyane ku badamu. Samson alikuwa mtu ambao ni mdhaifu kwa mbele ya mwanamke. Yari kabisa ku badamu. Alikuwa mdhaifu mbele ya mwanamke. Maze aremera. Akakubali. Aramubwira ibanga gico gisokozo. Akamwambia siri ya hiyo nani. Wa mudamu abibwira biwabo. Yule mama kambia wa kwao. Babi wao bacha baracishura. Yule ile familia yake ikajibu. Samson abatsinzwe. Samson akashindwa. Acarababara. Akaumia. Ababaye. Alipoumia. Kuko yari yababwiye ati nimansinda ndabaye imyambaro 30. Kwa kuwa aliwaambia mkinishinda ndawapatia mavazi 30. Yimisore 30 yari mukikuje. Ya vijana 30 kwa namzunguka. Acarababwira ati nimunsinze. Akawaambia mkunishinda. Ahubwo nuko mwarimishije inka yanje. Ni kwa sababu mlitumikisha ngombe wangu. Ndogi sileo na watu tutakwenda kuvikata. Mutinye. Usiogope. Ntugire ubwoba. Usitishwe. Ora ari kumwe nawe. Bwana yuko pamoja na wewe. Amen. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please. Amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe.
woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje nazo umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.